Bismillahirrahmanirrahim. Saya rasa dah tiba masalah saya nak cerita sikit tentang ayak Ibu Penawar, sebab ada orang duk tanya siapa nama air ni, air Ibu Penawar. Dan semua orang yang buat rawatan Islam dekat rumah saya ataupun yang saya pergi rumah, ya, kali pertama saya mesti bagi sebotol ni lah. Dan sebotol ni depa kena gandakan bagi jadi 10 liter. Saya bagi ibu dia saja, dia akan gandakan jadi 10 liter. Dan ada agak yang main beli sajalah, dia tak mau berubat, dia beli saja. Tapi kalau main berubat, memang benda ni termasuk dalam saya punya package lah. Saya akan bagi sekali ayak ni, jadi sakit tak payah rumah ayak dah. Cuma istilah air Ibu Penawar ni saya dapat daripada Mu'alish Ahmad lah, guru saya, salah seorang daripada guru saya. Dia pun hidup lagi, duduk berubat dekat belah-belah Selangor sana. Dan dia yang ajak saya tentang air Ibu Penawar, yang mana air tu dibaca ruqyah dan juga wirid tak berhenti dan tak putus. Jadi boleh katakan hari-hari lah saya ambil kat botol 10 liter saya, jadikan sebagai ibu. Dan bila kurang saya tambah wirid lagi. Dan ayat tu telah digunakan bersambungan daripada tahun 2015. Tahun 2015, tahun ni genap 10 tahun lah. 10 tahun ayat tu. 2025. Kira lebih kurang hujung tahun ni dia genap 10 tahun. Jadi air tu saya packing kecil-kecil macam ni. Dia ada dalam tong 10 liter saya lah. Memang saya cukup sayang lah ayat tu. Saya memang baca macam-macam, azan, selawat, dalil khairat lah, barakat makiyah, hizib bahan, senjata faqir, ruqyah syar'iyah, doa nurun nubuwah, ayat 4, ibu gayung, apa semua saya baca habis. Jadi takat yang belajar kita baca lah. Kita bukan tahu semua kan, yang mana kita tahu kita baca. Mujarad tak mujarad tu kita serah kepada Allah, tapi takat lah, alhamdulillah lah kan, orang duk guna, cuma nak abad lah. Kata benda ni ada, dan siapa yang memerlukan ayak penawar, dia rasa nak cuba ayak yang saya sediakan ni, boleh WhatsApp saya, hubungi saya lah, insyaAllah. Boleh di post lah, insyaAllah. Assalamualaikum.